Mu karere ka Nyanza, umunyeshuri yishwe n'akabuno k'ikaramu. Umwana wiga mu ishuri ribanza riri mu murenge wa Mukingo, mu karere ka Nyanza, yamize ikizwi nk'akabuno k'ikaramu cyangwa se agapfundikizo k'inyuma k'ikaramu ubwo yari mu ishuri arapfa. Nyakwigendera yitwaga Dushime Patrick, yari afite imyaka 9 y'amavuko, yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Nyarutovu, mu kagari Kangwa mu murenge wa Mukingo ho mu karere ka Nyanza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo, Kayigi Ange, yabwiye Umuseke ari nawe dukesha iyi nkuru ko nyakwigendera yamize ako kabuno k'ikaramu ari mu ishuri. Yagize ati yari mu ishuri ari kumwe n'abandi, amira akabuno k'ikaramu karayoba, aho kunyura mu nzira y'ibiryo kanyura mu nzira y'umwuka, harafunga ntiyabona uko ahumeka. Naho Pasitori Kabayiza Louis, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Nyarutovu, yabwiye Umuseke nanone ko bihutiye kumujyana ku kigo nderabuzima cya Gatagara ariko biranga, yoherezwa ku bitaro bya Nyanza ari nawe yaje kugwa. Pasitori akomeza agira ati bategereje RIB ko ikora isuzuma, umurambo bakaba bahabwa uburenganzira bwo gushyingura uyu nyakwigendera. Tuboneraho no kubihanganisha, twihanganisha umuryango we, twizeye ko Imana imwakira mu bayo.